bazalendo walichomokea wanani ba M23 kufro kumi na fro yao ya kabambi sana ilikuwa Nyangezi kukilima ndio kweli kimake ndio ilikuwa na surveiller Ibukavu yote ndio kwamba ile bunduki kwa sasa modele ya gari ndio nyi bazalendo wanakamata ndio ba M23 bote banakiana kimbia kule bakujitupa mwe banachitoa mpase banakwambia Nyantende ba M23 biko na gisi biko navuka mumaya na matoshi bajitupa mumaya na banavuka ngambo bajitupa mumaya na bavuka ngambo ndio ile bunduki ndio wanakamata ndio kwa bunduki yao ya dire sana ile ndio kwa fa surveillance ya hapa pa Bukavu ndio kwa kwamba barabara baona gisi M23 na kiana kimbia na magari kule vile na biko na magoju kiana kimbia ndio M23 ni bazalendo banokipe sai Nyangezi yote na bangiana avancer mpaka mniveau ya Nyantende ndio ba jeune bantoka depuis Nyantende mpaka Panzi bapazi na batoka nabo Panzi mpaka kina lalamika vile asi ba M23 banaenda bananyang'anya bunduki yao ya dire sana